Pamiarsa penggerak segenah suci sewungkon Kabupaten Karangasem sayan katincapang oleh petugas. Utsawo inucap wantah matutujuan ngemit kesucian genah suci saking parilaksana kaon WNA sade melancaran ke Pulau Dewata. Bupati Karangasem Igededana Mausang pacang digelis mungkaslah pemargi ring sajroning nampenin parilaksana kaon wisatawan mancanegara sanirau ke Bali. Anutin edaran gubernur paiketandane pacang margiang rapat sareng bages sane mapaiketan sekadi OPD TNI Polri pecalang punika taler desa adat Mangdane masikian ngemit kesucian genah sane kasuciang ngawit saking kuentenan pura gunung utawi giri sane wenten ring Karangasem. Gededana ngawohin kesucian taksu adat istiadat ring Bali sampunang kantos kaon sangkaning parilaksana kaon tamu asing sanirau ke Bali. Tapi malih Karangasem madrebe pura miwah gunung sanidahat kasuciang oleh krama Bali. Selanturnyane kuentenan genah-genah suci nucap pacang saya nincap pejaga. Mangde nenten malih wenten bule sani maparilaksana tur mabusana nenten anutin resto Bali. Eka Parananda Bali Pos Kuningayang.